Kasngi sa jingkan mau tampang nakabenta iba Banrikupar Thyrniang Balahun Makri hakabakila seng yeng kasem haloro mausiang ubadayu Christ Jesu lasdangi ke mas Bakhuid hakapor arbaje janmet jong ke arpu pratrek Desember arajara pulai hakabagi bahaying hasam kiperraja napo rangblang kilawan ban saki yakane kamas kenti kurim Reverend Father Francis Karpan ulalong unong knya barang badu ula terwai kamas kenti kurim bad ula ai ka homily ka basngautenat hadu kata-kata hadin ka homily kadon kariti smai jong baro arngot bakin clay ka juban lak ban im ringkat kum kishitnga hadu bakut kisngi ji im jongki tongin ya saki yakane Daun pendang ini
Bakhuid